Dajmo še malo. No. Letos praznujemo v bistvu 100. obletnico kvantne mehanike. 100 let nazaj sta Schrödinger in Heisenberg zapisala v bistvu zakone kvantne mehanike, kako se sistemi razvijajo. In v bistvu tekom teh 100 let doživljamo že drugo kvantno revolucijo, tehnološko. Prva nam je prinesla računalnike, druga nam pa prinaša kvantne računalnike in v bistvu kvantno varno komunikacijo. In danes smo na tej demonstraciji v bistvu ustvarili kvantna prepletena stanja v eksperimentu optična postavitev, naredili smo jih iz fotonov in v bistvu z eksperimentom smo pokazali, da je v bistvu kvantna mehanika pravilna in da je v bistvu v nasprotju z dojemanji iz klasične fizike. V bistvu zaradi tega neskladja Albert Einstein ni verjel, da je kvantna teorija pravilna, ampak so v bistvu ta prvi eksperiment dokazali že v 70. letih. Uporabljamo pa ta eksperiment zato, da lahko uporabljamo te prepletena stanja za kvantno kriptografijo. To je pa v bistvu del novih kvantnih tehnologij. S kvantno kriptografijo se pa ukvarjamo v okviru projekta SEQUID, torej to je slovenski in evropski projekt z ciljem, da ustvarimo v bistvu prvo demonstracijsko kvantno kriptografsko omrežje v Sloveniji. Quantum entanglement in the end is the idea that you have two particles, and if they are in an entangled state, that means essentially that each of the particles themselves have no properties. For example, if we have polarization entanglement, it means that the two particles have no polarization before we measure anything. But what we do know is that if we do polarization measurements, then the results of these measurements will be tightly correlated. Kvantna prepletenost bo in je osnovni gradnik novih naprav. Ena od najpreprostejših in teh, ki se v resnici uporabljajo in jih mi pripravljamo, je kvantna izmenjava ključa. Gre za to, da imamo dva naslovnika na neki veliki razdalji, a dva bi rada na tajen način komunicirala. Zdaj, kako to narediti? Običajno je to tako, da imata neko zelo dolgo geslo in s tem zakodirata svoje sporočilo, pa ga pošljete. Vprašanje pa je, kako si naj to geslo izmenjate. To lahko kdo prestreže, potem ni bilo učinka. No in to, kar mi delamo, je uporabimo par prepletenih fotonov. Vsak od uporabnik prejme enega od člana tega para. Ta dva fotona, če sta prepletena, sta zmeraj komplementarna in to, kar te prejemniki prejmejo, je v resnici en dobi zaporedje ničel in enk, drug pa zaporedje enic in ničel od istega para in imata geslo. Zdaj, zakaj pa je to super varno? Zaradi tega, ker mi pošiljamo najmanjši možen gradnik svetlobe, če ta en foton nek zlikovec prisluškuje in ga prestreže, ga potem naslovnik ne dobi. Foton ima pa to lastnost, da ko ga enkrat prestrežeš, ga ne moreš več skopirati in enakega poslati naprej. To je spet ena od pravil kvantne mehanike, da se kvantnega stanja ne da skopirati. So the idea is that in the future, if we build quantum networks, if we build quantum computers and various quantum devices, then that should interact via a quantum network and talk to each other. Entanglement is the key resource. So a quantum network would not exist without entanglement. So to make these devices and applications talk to each other, you need entanglement. In some cases, you can also build a quantum computer by using entanglement. So entanglement is the resource of the quantum future, let's say.